request oma wangin screencasting emo screen mirroring ti te podia chung ho chu ti dang kan soyang am hasaberin start kan kalang start then settings akan kal lenga then line hian system akan kalang system a then ku line kuan projecting to this pc ti lo ma tang kan lut leang then tan hian hey optional features hi tan hian kan kal leang optional features then tan hian add features akan kal leang add features rồi tận hiền cần scroll thẳng tận bây giờ type thấy hal thâu amaro chú cần scroll lang basic đâu lắc giải cần xoay đôn hiện scroll thật dễ là hết like wireless display rồi add one allow install đó wireless display hi hi cần học về thì khả năng install rồi hay edit tin gì hi chú là install rồi này rồi cần close lại đây yang close rồi suy bây giờ anh ai book cần cắt liang start book settings system projecting through this pc tan hian cái chu cái set sa wa hian in hei hi lo hala thil dang lo ani chuan in hei always off lo thina always off tan hian click anga available everywhere in select so once we launch the connect apps to project through this pc in click liang tikhan hei screen mirror turin ron lang ta in ready ta ni so ni phone atang set ve thung kan laptop kha screencast turin ready ta ni so ni phone at hian set ve ang chunga tang hian thai thlaga chuan hetan hian keiman chu screencast ti khan om lowa screen mirroring ti om thina tan hian hei screen mirroring chanan chung cast ti top ten omang ta han click zawa chuan ku tai ku device tuna kan connect to sa hote khang ho kha lo oma ke chu ko connect sa to wangin ku lo om nuai ni chuan tan hian hei kan click zawa ti kan hei computer monitor ang khalin ayan hal mai thaya chuan hei tian scroll po ni la ti kuan monitor alo lang hal ve kani location hi changur kon zotlang peng junction tam na lai tak Boston Let Assistant Well om na khani heta chungur kon lai tak khani ya computer zir du ni chuarin LM Computer Institution temin lo pan la hi du thu sama thiamin kan lo zip ti don chenia